Lit kod kuyo kwa gweng' ma Eregi mantiere Kolomani County ma Kakamega. Toko wete ariyo negi ka jomoko adek moting'o obila achiel to dhi nyime kod yudo thieth ne adhonde mag gig lweny mag koch tok ywaruok ewi yiende mag anyuola. Owete ariyo go nanie bura manoluong gi jalup ruoth mondo oyal wach ewi ywaruok mosebedo ewi yiende mago mag anyuola kama tulo nomuoche ma dhano ochako gore. Bunde nomuoji mondo tem thego lwenyno ma owetego manomanore kod gig lweny mag koch laore gi beti kata ma bende gihinyore. Magana adek mago mag lisasi noyudi e kar masirano. Ringre owete ariyo go nitiere e kar kano ringre Mambali. Na squad yake imetoka Sejeri, wamekuja kukata miti. Sasa nikawaambia nyinyi muwakataze, but iwe ni peaceful. Akanipigia akaniambia kumekuwa kubaya. Nikamwambia just tulizeni tu muelewane. Wanakombania miti sawa. Sasa ndio walitoka huko wakikimbishana wakaingia kwa poma yangu, kwa nyumba yangu. Mwingine akafuata na yeye panga, akaanza kukata msichana yao. Asa mwingine nao hapa wanaanza kupigania tu kwa hapa, na mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nimelala hapo. Sasa nikaona tu watu wameanguka chini, sasa ndio sijui ni nini. Hao wawili wenye wamekufa wote ni mandugu toka nitoke. In fact they should be followers. Huyu Ngala na mimi ndio mdogo ndio anafuata Patrick Mboya. Na huyu mama mwenye ameongea hapa ni bibi yake Mboya. Marisasi ililia kwa wingi tu sana. Si wangemshuti hata mguu. Wakishamshuti aende aseme chenye amekosa. Bwana waue bwanangu aache mayatima. Jalubja ten piny Rigathi Gachagua ogolo siem ne